tukubwire ko ibiganiro bya BTN bisimbana akanya ku kandi mu kanya cyari ikiganiro ivuga mu cyumweru isoko y'umunezero ariko n'ubundi twinjiye twakira umwigishamana y'u Rwanda uwo ni Habishuti ikaze. Nikaze hano ndarihorana. Ndarihorana kuko uyu munsi w'icyumweru abantu bamaze kumenyera. Yego. Bamaze kumenyera ko iyi saha rwose ya saa 10 zuzuye ari ngewe Habishuti Gashotsi byongorera Nyaminani nk'abandi umwigishamana y'u Rwanda. Yego. Iyi saha rwose ko tuba twahageze n'abantu bagenda babimbwira bati na wa musaza musa. Rero tushuje abantu bose kugira ngo tubifuriza komera neza muri uyu mugoroba muri weekend nkuko abakunzi b'iki kiganiro umwigishamana y'u Rwanda nkuko ari bisanzwe bakimenyereye. Rero turababwiye ngo ni karibu baze tuganire ku bijyanye n'ibinyoma by'idini rya gikristo n'iry'Abarabu. Ni ibinyoma ngiye nabonye ari ibinyoma ariko ubwo abakunda BTN TV ndetse n'abakurikira ikiganiro cy'umwigishamana y'u Rwanda ngira ngo baraza kuduha inyunganizi kuri ziriya nomero, atari kuri ziriya nomero gusa, ngira ngo n'abakunda imbuga nkoranyambaga nko kuri BTN TV Rwanda ngira ngo naho kiba kiriho. Noneho atari nibyo gusa, n'abadukurikira kuri YouTube yacu channel ku Habishuti Gashotsi byongorera Nyaminani abo nabo rwose barajyaho baraza kutubona. Ibyiza byabyo nuko iyo turangije n'ikiganiro umuntu yarafite nk'umwanya mukeya aravuga ati reka nze kushaka cya kiganiro nzacyumve neza nitonze. Ngira ngo rero nibyo amazina yanjye nayo ni Habishuti Gashotsi byongorera Nyaminani nkaba ndi umwigishamana y'u Rwanda. Ariko iyo tuvuze ngo Imana y'u Rwanda ndaza kubisobanura nabyo nkaba ndi umwigishamana y'u Rwanda. Atari nibyo gusa nkaba ndi n'umuvuzi gakondo cyangwa se umupfumu byo ngira ngo abantu bamaze kubimenya. Ni nkuko twavuga ngo umuhanuzi cyangwa se umuntu werekwa agapfumura ibiri imbere, abantu bamaze kubimenyera. Rero nkaba nkorera mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo ahitwa Sezike niho nkorera. Aho niho nkorera rwose abantu bafite ibibazo bitandukanye. Aho ngaho baduhamagara kuri iriya nomero kuko iriya nomero iba no kuri WhatsApp. Noneho bamara kuduhamagara bakaza bakatugeraho tukabayobora. Iyi nomero yanjye biriho iyo umpamagaye ntumbone hari umukobwa witaba abantu. Hari igihe mba mpuze ndi kuganira n'umuntu cyangwa se turi kuvugana n'umuntu, noneho waba wayobye uri kugera iwacu akakubwira ati zamukira aha ngaha. Niba wumva umukobwa kwitabye rwose ntuzagire ikibazo, ntabwo uzaba wayobye. N'ubundi arakubwira ati uhamagaye kwa muganga gakondo cyangwa se kumwigishamana y'u Rwanda Habishuti Gashotsi byongorera Nyaminani hanyuma akakuyobora. Rero dukora ibintu byinshi bitandukanye nkuko tubivuze hano. Dukora ibyo kuragura no kwerekwa cyangwa se gupfumura. Twebwe uraza wamara kugera iwacu hanyuma umaze kuhagera twebwe ntabwo tubwira ngo urwaye iki, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo iyo umaze kuhagera twebwe uvuga izina rimwe ry'ikinyarwanda. Wowe ukavuga uti nitwa Habiyakare, nitwa Habimana, nitwa Mungendahayo, nitwa Niyibizi, nitwa Niyikiza, nitwa ayo mazina y'u Rwanda, nitwa Kirima Rujugira, nitwa Kirima Rugwe, nitwa Ruganzu, ariko udashyizemo izina ry'abazungu n'Abarabu. Noneho rya zina rero wamara kudutubwira ntabwo tubwira ikintu cyakuzanye. Tuvuge wenda umuntu wawe ararwaye ariko ntuzi icyo arwaye cyangwa se ari no mu bitaro ararembye. Noneho wowe iyo umaze kutubwira rya zina ryawe uranatubwira uti nziye umuntu urwaye ariko yitwa gutya, ntabwo tubwira icyo arwaye. Rero iyo aryamye mu bitaro turamubona muri bwa buryo bwo kuragura no kwerekwa, hanyuma tukakubwira tuti umuntu wawe urwaye n'uyu avuka kuko naho avuka turahakubwira turahabona. Hanyuma twamara kuhabona rero niba hari n'uwamuroze